YouTube monetization ka sewa ka to kha thu tenggen ngi le lom te a ke kiu mo dan bang le pen hitanga YouTube ten a rule bang le pen ama tanga nam nga tang pa sak te te ring kiu mo nai le ke hitanga nam ni pen pas lo kiu mo ma khat nai le pen main video to chang most view to te pen pas lo kiu mo ka most view pen bang le pen ke a hilowina midang khat ai mo to ka popular view pen bang le pen ita kang lak leng hi pen ke a hilowe hi call te a ina to pen ke a hilowe chang ke mo dan bang le pen hi hanga pen YouTube tanong pasak lo mo ama de dan bang le pen e ama hiding e dan e popular view pen e ama hiding to ki chang ani na le lo le pen hi ka content pen mo ken atom tom lai koi koi kai chang khat vele la vlog video khat vele la sak na khat vele tu gen na chira tom tom lai ke cha to ran to hanga pen YouTube tanong pasak lo mo hiteng pen ka gen chen na kitchen jo na thei no pula ya anoya description na ko ini na hi athukun te panga pen ma monetization cho pen YouTube tanong pasak lawena YouTube tan mauri dan bang hele pen video balling ina mo mai na nge ding china to pen kenong video ball ina to ka video ball pe amun am ten jong description na ko ini ina to kichang ina ika video ball pen ka messenger group jong send kini to pen hitanga pass ina to video takabol pen to kichang hitanga saltang to ko na pen ta submit ki lo le mo to ka submit ki changa YouTube te na hidana lain kha ke na anong na khat submit pen nga ung ina ni sob le ni li mate te na ong dong ki nung china to na hitanga chu le pen dena nong na khat submit pen YouTube studio mo ai ke email mo khat ai ong bang chi dia ong gen ki nung ina ayang ina na pok dinga na video te pen hi ken ma wo mo hi na channel ka review ma wo di som le ni li mate te ya na video te khat khale ni ai zo na delete na khat na delete nge nge le pen tom khat boy na am khare ding hi ang chima ni khat ki chana YouTube te na ka email adena kana khari pen dom ki kina ken ke ki mo na banga hi le pen ka mistake pen ka most view to ki chang ina ka content ka sale to te gel bek na hilo lai na i ka most watch our ka na pen to pen jong mistake la ina to pen to watch our tam ka na pen jong to pe to hanga jong kamo na o me mo to pen watch all tam ka na pen to pen ke video jong hilo lai lai to pen hi midang hi video to banga hi zomi collection song pen to tanga jong pen watch all tam ka na pen ai changa to pen jong ke ya hilo son son lai to nga jong pa sak lo mo to ke chai tanga ka zui ding po kha to chang ka zui lo ding po khari na hitanga sa tam ka kok na teng pen ka zui ding hi na to ke chang hitanga x ka pen na teng pen ka zui lo ding hina to ke cha to ong email kha na pen ui chira na en le lo lang to aling pen aling thum le li kho om ven mo to aling pen me leng pen YouTube ten mai na na khat we mo hi ka video post te pen kia hi lo tang delete ding mo ai ke le to watch awal tam ka nga na pen delete ding mo chi khari ra na om du de we mo hira na to kha na mo le pen na video te na wa lo te pen delete le chen hoi zo mo to na delete ke le pen oi bang chi ding ya YouTube monetization na apply cha pen to pen YouTube te no pass uploading bahangem chile YouTube te pen tun stick ma ta na abang apology to nam nga to ke tok lo te pen ko ma ong sak no lo mo ka te khelai ke hi YouTube te monetization policy nam nga teng pen YouTube te na tool ni le som ni le khat mo ai ke le tool ni som ni le ni mo khara pen ko paru mo ni da ngai le hira na om lo wina bang chi de channel te pen copyright claim am ke nak lim lima ko to community strike am ke lim lim nak le pen to pen pa sak zeu zeu mo aya pen tun chang pen to dan be khino lo wina YouTube testing ma mata na nam tam pi tak check taw mo to ke chang na hi YouTube te policy nam nga teng pen athai nom te na hi anoya description na aling na ko ninga to na enul la to ke chang na de na video ke alo to most popular view to ke chang to ka watch awal tap ka na pen to te gel pen ka delete kula cha to delete nang nei ning ina to ka delete khit chang ina YouTube ten pen ni som dum sung ka channel pen khat ve na check ki lew lew ding na to khit chang ina bang ma boy na am ke le communitization cho pen ngong sa ding ina boy na am le la email la line kha ki lew lew ding na to email la line kha ki ko to ke sa e ki to ke na form ka fill up ki ngom lew lew ding mo to chana kongen na khara
YouTube pana sumna nga na pa to changina monetization na apply changina na on na pa hi le video na channel la video na post changina nang hi video lo midang video te post ke la to ke changina na channel la video te pen khat vele la vlog video khat vela pasien thu ge na khat vele la lasak na khat vela interview na to chang khat vele la chamui na chi khong atom to hel no ke la akichen ma na content khat len toran na post la chin to ke changina torana na hel no no ve a hi le to na hel changina to na hel teng khem pa nang hi video ma hi kulma ka chi changa vlog video pasien thu ge na to chana chamui na to ke changina atom tom to teng na post na channel la pen na post le pen to pen na hi video ngiat hi le bek YouTube ten pas sak ding mo to hi lo wa midang hi video pen tora na hel neuna wa hi channel pe anei ko hi chi kitel lo pia nei neuna wa YouTube ten pas sak lo ding ina reduce content ong chi jaw ding ina to pen to na video na post sa neuna tang he pen na delete si set lo wa pen monetization pen YouTube pas sak lo ding ai changa to se sang pen midang hi video post vel lo wa nang hi video post a view atam khol lo nga pen dam dama khol to le pen to le pen wa sawang ching to jo le monetization na se ucha pen bang ma boy nam lo ding ina YouTube pana sum nga thai ding te chi to tang gen nam nge lom te ko cha na hi ka video bol pen na nga ring ina patum na ama to cha hoine saka hi le ka channel pen like le subscribe ne pek skill la to cha na dei sa na lom te na share son in chi to tang gen nam nge lom te okay lungra mele next video ki mukik ni I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on